Hello friends, what's up? Nalit machini korlo. Ja, what's up lo majas trigger kesen di buke. Nonku majuta timban komla lapen. So what's up lo majas trigger kesen ami jenuh buke. Ban komla kasi di nyali tu pan. So what's up lo pen. Mikha foto es mikha foto es trigger just create kan kosong sih WhatsApp trigger lo masih lapen. Mikha friend media chat lo lapen. Ini mikha foto jika kesian minimal langsung putar di laso video kan alon pakai itu yang itu laso video kita ingin jutaan like short jauh sih aku nanti laso video kan ada jauh kita nanti pun kita ada perjalanan di belasan yang juga pasti siapa share lepas laso sini mau bilang pun yang itu kita subscribe ya masih ini laso video kita ingin jutaan orang nanti itu so sebelum segera jadi masalah jadi kasih video abang ke non change Aprang si Play Store orang si menghitung lah hit home app download lagi aprang si bang ke lah WhatsApp bang update tu ni update version bang tu ni update beta bang so bang download tang elo pro tang ke aphir tu bang ke personal speaker for WhatsApp tu ni la so app download tinang po Play Store long pen la download tu tang de te aku la background eraser la so application aku download lagi la ke thom download tang elo pro te angko isi sedang tinang po nona bang ke la background WhatsApp background eraser personal speaker for WhatsApp and WhatsApp lahai bangke nanti Play Store longgi itu Play Store dam nang po Play Store dam det lutang ke Play Store dam no lutang ke Play Store dam det lutang lang itu search itnang po itu si bangke background eraser banglo la background eraser la second bang nili install ik elo la sinyal tum tandak tekilong po la background eraser isi dolo la lo download inang po nili download tang po si la dak ala sun cheklang lo nili download sunang po nili tum download sunang po apa second step bang tu po second step bang ko pilo personal sticker for WhatsApp la doji Dai banglo personal sticker for WhatsApp la ke nili bang download elo la sila tu maso banglo la second step lo la download tu ikta po angke jitsi la ke AC app dulang la bangke important nai lo la bangke ko pilo WhatsApp no tu malong update version do nai ji la update version ba la install elo la se update tang posi la semang lo nang update tigdat ni apan lahai tang elo boje nang li dak silang namon next bang ke kosong ki lahai photo sticker page ma upload tang ke kita nang po background eraser lo dam aplang nang po background eraser lo dam nang po load photo long ke rong bo load photo long click nang po load photo long click delo pa nang li photo kolom mag choose lahai ni itu tang polo kita ada example pa isinam plan po ini li endak po la so photo en iglo la dak pa set nang po la dak pan nang po apan si nang jong si background patulagi potula dak edit nang po la extract do auto long ba kan dam po pikla makian masuklah do tipo Napulayo, jadi malah ni tak ada tu example pantara tema pasti kan tu menang itu edit tu pami ikman lake nilaan sedang pakai edit lo asal edit pami edit sistem ini pakai edit lo menang itu laan si pami ben edit ini lapen dapat apa export tu lo lah ke dan menang po dan tang dia tu next step lagi smooth lagi asan mah tiba lo atau apa ini tu lagi lang rhino ko an mah edit ji labang ke next step ang pola save long attack si daro save long do save gerno tabal bang automatic save ko set ta alo bote
ang song finish pulong naitum save ik non finish long save it tang develop tang te again back to non nang litu mangko second step tuang ko bang tutang ke personal sticker for WhatsApp pada bang saya klik to non dan tangget ke dah klik होते लगे नॉन klik लो नॉन dah klik होते right लो ini ada foto iglo lah ini thom na ni foto dah kan ni attend dari nol la ke la sini iglo like attang sa gitu lah ni di attang install tang ba telepon tang lo na install tu te pakai kita sini ko lah png file sa gitu akhir png file dia tang ada potang te la pasang stiker long dan automatic dampo nanti maki milang pada datang add penanggi ya naik bosan te kosong ya naik ma peluang te sini potang te nang itu komen lo nang page no komen box no yang kalau suatu tak si video yang pernah kita ikut dan ini pun nampak lain tu lah apa non ke son di teks ni nah ini labang ini pakai info non ini WhatsApp non dampo WhatsApp non DP ni teks info okay dan ini lir popan klik lo masih ada trigger nam tenang po next step abersi la ignon abersi la GI file to hola so dung pen last 3 nombor long right side la samba dagdam thuinon la ke ni add sticker side lo la ni add tang sticker bang lo la hen lo pomoni li sticker la hen lo is non ni ga so teng send email lo thek long lo la ni ke send sticker side lo la sinang ida ajara photo sta me nang li da nang limit hang sticker si create me la send tang lo nang kim thek long lo la hen lo like long like ha kasi kason dengan itu kami thang foto pot sticker ke bunai pen WhatsApp lo share igra ali join ikha la pen subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.